بلا راس وكرا قبتوني للي رجال أما جتونة زينب أشي ترجع أنا بلا ترجع لكسو ما يسفلكم أيوة راسي شنو ما تاجنا لك مبين أيوة وين سيبوش سوكم إبسانا من كابو يوم كذا تامو إبسانا ينيا أنتي دولش إن دتراشين باونا تنسو كهونه ينيانه الناس ناجميلا زمان ينيا لا ترى لنا أو كذا سيموتا شوفي بك برا خبر بعدين أي سجل أي ندر على تاجر دين برا خنقم دين برا إسام ملا ينجر دين إسان أبدي دي ما ميرا دين إسا أي سنوبر بعد مشتاق رمان نوبر بعد دين إسا برد نوبر بعدو كبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو هردوتوتا كبجمتوتا كينا كم نجا كيسني فيادا بقى نجاتا تاني إيجا جهرا ولا ستوري تلقى ميرا هما تكو كيس جرا هذا ورا إبساتو بالبلي نيامه قمتي واردو نمت لقامو يردو مجاكنا وانا دا تتريبيا أما لكن لوتي بالتي إبسان أكا كنا بمناتي إنجلي كدالي درا كدالي إجولي منا بنو تتيسا فودا أكاسيت إسم بالبلتي جناني عبدين نتيمي وريدوبني وردوتوتا في كبجمتوتا كيا أكاسيت كوبا كبادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن رجع جرتو وكجرتن تلاقين كي نسيارة كبجتشا هران تنا أكم أرجع جرتن كنو منا أرجعتي إبسات أرجع نجتشولا هذا منا إساتو قلقلا كنانات بالبلة نمني أرجعتي يرو جنامنا برانا جام بيه هنگسا أكنا بالبلة إساتو فادا هنگلة جناني رفاقي تري نشتس بالبلة نفجتشولا أكم أما إن سنجري كنافي وانكو يرو هدو يسمودتي جرا نغيان نافني جيجيجو سيناف ناف سنان ارغتي ريفان ورانغرا في جيجورا كناف كامي هانغا ارغتي وان جرو يسر الدنبا فنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም የተሰማኝ ነው ያለው በአሁን ሰዓት እነሱም ደውዬ ጠራሁት እኔ ነኝ تمام በፊትም የዛቱበት ነበር ማንንም መጠረጥረውም ሰው የለም ማንንም እንትን ምለው ሰው የለም አብዲና መሐመድ ናቸው ሁለቱም ናቸው እንዴት እንዳረጉት የት እንደወሰዱት ከነሱ ሌላ መጠረጥር ሰው ሌላ ማንንም የለም ማንንም ወዴት እንደሚሄድና ወዴት እንደምገባ እኔ ግራ ገብቶኛል አሁን ከበፊትም ከቤት ያወጡት እነሱ ናቸው ታመው በመታመም ምክንያት ማለት ነው አሁንም እንግዲህ ጠዋት የወጣ ሰውየው እስካሁን ድረስ አልገባም ታዲያ ማን ነው መጠረጥረው ወዴት ነው የሄደው ብዬ ነው የምናገረው ለማን እናገር እሺ ወዴት ሊሄድ እሺ እስቲ እዚህ ላይ ዘይነብ ጠዋት ስንት ሰዓት ነው ከቤት የወጣው ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ነው የወጣው እና ከዛ በኋላ ደወልሽለት ምን አልደወለም ወላ ደወለሽ ወላ ምንም ነገር የለም ስደውይ ስልኩ ዝግ ነው እንደው ያለው ስልኩ ዝግ ነው ወዴት ሊሄድ እሺ ወዴት ሊሄድ ምን ተላላኛ አሁን ራሱ አንቺ ራሱ ስትነግሪ በጣም እንደነገርኩሽ ለምን ከዚህ በፊትም እንደዛ አይነት ነገር ገጥሞታል ዛሬም ደገሙ ስትኝ በጣም ነው እንደነገርኩት ግን እነሱ ከሆነ እንደ በፊቱ አይደለም አከሰሚት ያማ አብዲማት በርባጅ ተበይታ ሐሳው ዶንታኔ በከተላ በርባች ሱጉቱኒ በርባን አልካን ደናቲ ወረቢ ይደ كنافي حاسو ما فاني كفر دونتاني يو هر كنامالي أكون ما يصير بوليتي تلجت تكنا وانا كنا كوني كما جرا كنا رانو فلتا وانا كنا تاني لانا يتي بابا لا كوني وانا ما جالس يسوم يرو يدو وانا كنا دلغني أكوان نتمنى ينجري ويي فكاتي بيتا كنافي يوم موت يو ركو برا كتاتو تا تركي ربي ركو برا ينفدني نبربان هنگا مقالا تركيست تمام نبربانا بكربين نتديسه إن شاء الله يوان برلة تاته وارب نمت في دي ومارا كون نجيمون أرجمون نسانا يوان دللة تاته مستشفى ده مو نبربانا تلفون اللي جفته يوم مو أكيد أن كراكسين شكيتو كان هيريون مان كي نكالي زوجينيا دسونا أكر إكسرت يوان دلقان تاته كان والينو وانا رجلوتا وانا مرتسينو متي كان في أنا ما كم ماتين كنو إنمو نسلي أكنت تسنبله تته جد جدا واحد دو كرنا منياتو والله أكون موردتوني كأجراني أكون هاتي والرئيسة دبتاي رتي أنا إسديما إسدكا أكملتي بي أكملتي كلا جيتون يادو بودا كيسجرا جلا لطلع أكون رياض كوتي كلاسة سلاوري ركو كنا كباتو رجلا كنا تو
nutti bilbiltee gaafa makeenya isaan akka ta'e akkasumara miidhamisanu isaan kanatu akka firaatitti aanee mucaa sayyaalee asiin ga'e jechuudha nuti ilaaluma ta'ee dhaggeeffannee malee. Har'a jarri kun diina ta'anii jennaan waan qabattu dhabdee nutti bilbiluun kun akka gaariitti hamilee nama cabsaa. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa du'aayi nu godhaatii du'aayi nu bira dhaabbadhaa du'aayin teessan yeroo maraa nu gargaarte takka nu kufifne inshaAllah rabbii kadhannee ni baafna harka namaas yoo taate ni baafna. Barbaannee irra geennee waan jiru sa'aatiin daqiiqaan isin beeksifna. Du'aayi qofaan nu bira dhaabbadhaa taa'anii rabbi nu bira dhaabbattuu nuti illee hanga silaa dandeenye waan barbaachisu guutuu ni goona. Kun amma akkuma jette Saayid kiyya. Gaafa duraa argitee isiin wanti nutti bilbiluu dhabdeef isaan kanattu isaan isa cinaa jira. Har'a immoo isaan isatti garagalanii ni argiti. Isilleen kana quba qabdii har'aan tana na bilbiltee jennaan ani. Gaafa duraatu argitee natti bilbilli isiin na bilbilte kuni har'a waan argitee isii rakkisetu bakka kanaan isii geetu natti isii bilbishee sitti bilbilee jechuudha. Kanaaf akkuma amma jette taa'umsar nu amma yoo rakkinni jiraate harka namas yoo ta'e harka argitee rabbillee yoo ta'e waa jiraatan. Bakka inni jiru argitee olii gad deemnee barbaanna waan irra geenne hordoftoota keenya argitee akkuma Saayid jedhe jechuudha haadha manaa ibsaatii fi ilmaan isaallee jechuudha rifannoo keessa jiran ollaan isaanillee rifannoo keessa jiran wanni kun argitee kalima ta'ee har'allee waan akkanaa kun namni gabbayee yoo dhabame asuma keessatti maaltu uumamaa waan qabatan dhabanii isiin nutti bilbilte kanaaf jecha nus argitee bakka inni jiru Mustafaa ta'e bakka hunda deemnee barbaannaa bakka argitee haga irra geennutti isinis du'aayii nu godhaa isiniin jedha yoommoo akkuma isiin shakkii qabdu taate akka kalee argitee ummata santu akkana godhee isiin shakkii qabaatu taate nu argitee magaalaa takka keessa wajjin hin jiran isaanuu waan kana argitee of amantii godhatanii yoo waan kana argitee kadalagan taate akka kalee sanitti deebi'anii ofirra dhaabbatanii of haalaalaan hin jedhu kanaaf argitee wanni hundi du'aayitti ejjattii hordoftoonni keenya akka du'aayii bira nu dhaabbattan isin gaafanna. Warri ollallee hedduu as jira kiloo akkuma agartan kunniin guutuun isaanii ollaadhaa akkuma nu dhufannee fiiganii dhufanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dubbii abduu dubbate yoo waan dubbannee taate malee. Nuti amma kaanee deemnee wanni amma nuti nurra barbaachisu akkuma obboleettii teenna jette dhaydhee tokko ka jedha wal gurgurtaa kan gorre mana ibsa mana mana isaa shakkii qaban kana dhaynee ilaalla. Yoo arganne waliinuu deemnee barbaanna mustashfarra yookaan yoo jari dhabamte nullee immoo waan silaa barbaachisu ni goona yoo immoo rabbiin godhee Mahammadi maafi abdiin amma obboleettiin teenna jettu tun mucaa kana akkana godhan isaa dalaga irraa galu akkana godhan taate walli sun hin ta'e arguuf teessa magaalaan tu wayiin isaan baatti wayiin nu baatti nuti amma deemnee mucaa barbaannaa maatiin keenyallee nu sabbaraati obsaan nu eegadhaa isinii bilbilaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya. Abbaa guddaan kiyyaa ganama eega bahee hin deebine nuti nama biraa irra barbaannu hin qabnu jechuudha. Nuti itti dhaadachaa jiru abdiidha. Abdii irra akka nu barbaadan barbaanna. Bakka biraa Mustafaa fi yoo hayi barbaadan hin qabu. Abdii biratti akka nu barbaadan. Abbaa guddaa keenya ammatti barbaadanii akka nu fidan barbaanna. Nuti garaan keenya nu taa'uu dadhabe. Abdii fi maammee malee namni itti dhaadachaa jiru hin jiru. Nuti ammatti akka nu barbaadan ilmaan keenya taa'an jiranii haati warra isaa taa'an jirtu ani taa'an jiru. Gadda keessa jirra akka amma keessatti nu barbaadan akka nu fidan barbaanna. Akka amma nu argamu barbaanna nuti akkanaan akka teenyu hin qabnu. Nuti dubartiidhaa yaanee bakka deemu hin qabnu. Abbaa guddaa keenya ammatti akka barbaadanii nu fidan barbaanna. Bakka takka dhaquu hin qabnu nuti bakka deemu hin beeknu namni itti dhaadachaa jiru abdii fi maammee malee hin jiru. Bakki biraa ka barbaadan eessa jira eenyutti dhaadachaa jira diina biraa kan qabu diinni biraa isaan malee hin jiru. Diinni isaa isaan abdii fi maammeedha diinni isaa. Eessa nu barbaadan Mustafaa Ramaan nu barbaadan. Diina isaa biratti nu barbaaduu qaban. Nuti garaan keenya taa'uu dadhabe ilmaan keenya taa'uu dadhaban. Nuti dubartiidha kara yaanu hin beeknu. Hanga uummata kanarratti dawwalannee nu hin dhufin kara yaanu hin beeknu itti dawwallu telefoonni isaa cufaadha. Kanaafuu furmaata nu gootan isiniitu beeka. Inshallah. Kun waan argitee politiitiin namni argitee nama yaamu argitee namu argitee akka Oromoon jettu kama jiruun argitee mana ijaaranii sanii. Kanaaf wanni argitee
isiyaachisu tokko argitee nullee hin jirraa hin barbaannaa mana isaanii sanis dhaayidhee laallee yoo ka jiraatanu taate isaanuu qabannee wajjin barbaanne yoo isaanuu ka mana jiran taate bakka argitee isaan jiranu hordofnee eessa dhaqanii isaanii jala deemnee yoo ka isaan waan kanas dalagan taate addaan baafannaa waan siyaachisu hin jiru isin nuuf obsaa Zeynabillee ijoolleen argitee akka obsitu ati nuuf gogi isin jenna. Ammallee moo obboleessi kennallee yaada baadhu amma nuti kaanee deemna naaf abdiin deemna ati amma jarri kunillee akka hin taane akka sammuu isaanii jeeqamne bira nu taa'e nu sabbarsiisi waan irra kennee isinii bilbilla oduu haala arginullee isinii bilbilla dhabnullee isinii bilbilla hordoftoota salaama gaafadhuuti nuti amma ni yaana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan jajjabaatu rabbiitti baganuu jiraatanii isin jecha. Dhaaduun kaleessaa fi dheengadda dhaadatamaa turte akkuma hojiirra oolte taatinatti fakkaata. Kanaaf yoo dhugumaan akkas ka hojjetan taate isaan uummata akka rakkoon qabu. Haa hojjetani walitti dhufna garuu waliif ta'in akka akkanatti teenneeti mari'anne kanaan hin teennu ammoo itti deemna hojii itti deemna nullee akkuma isin hojjettan san nullee hojjannee isin garsiifnu. Yoo gara biraatiin ammoo yookiin dhibameetiin gara mustashfaa akka jiraataatillee akkasuma kunoo jiranii wajjumaan deemnee barbaanna inshaallah. Akkasiiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa du'aa keessanii nu bira dhaabbadhaati inshaallah nutillee rakkoo nuti keessa jirru isinittillee hordoftoota isaatti beeksisuu qabna jennee viidiyoo kanaa qabannee dhufne haati warra ibsaa mootuyyuu yoo waan dhaamattu jiraate carraa dabarsee fi gara kiyyaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. እኔማ ሀላስ እንትን ብሎኛል ምን ብዬ እንናገር መናገሩም እኮ ጠፋብኝ እኮ ከልጆቼ ጋር እምነውም ራሱ ጠፍቶብኛል ምን እንደምናገር ራሱ ጠፋብኝ እኮ ነው እንዴ ተደጋገመው እኮ ሁሉም ነገር በላይ ሲደጋገም ያስጠላል እንዴ እኔ እንዴት ወዴት አድርጌ ነው የምሄደው ወዴት አድርጌ ብዬ ሄጄ ነው የምፈልገው እሺ እነዚህ ልጆች ከኋላ እንደዚህ ያደርጋሉ መጣ ቤቱ አስገቡ መልሶ ደግሞ እንደዚህ ያርጉት ወዴት ልሄድ እኔ ምን ላድርግ እሺ እኔ ምንድነው የምትሉኝ እሺ እኔ ምለው ራሱ ግራ ገብቶኛል እንዴ Dhugaadha amma jechuun ati Zeynab achi taragaagi. እኔ ምለው taragaagi achi laksoo mayaasፈልግም ራስሽንም አታጨናነቂ እምቦይን ወንድ ሲቦች ሰው ኢብሳና ማንቀቡ ይወጣታ ደግሞ ኢብሳና የኛ አንቺ ደውለሽ እንደጠራሽን በእውነት እነሱ ከሆነ የኛ ነን እነሱ ናቸው ሌላ ሰው ማንንም የኛ እናጣራለን አሁን ከዚህ ሲሞታ ሾፍ ሌላ ቦታ ሳንድ ቤታቸው ሄደን እናለን خلاص እምቦይኒ ዮ ኢሳን ራስሽን አረጋጊ ኢብሳኑ ልጁን ማረጋጊ ልጆቹን ማረጋጊ خلاص እምቦይኒ አትጆለ ባቲ ቦተ ጆለ ስላልቴ ምንም ከቤትሽ አትውጪ ከቤትሽ አንስተሽ ከዚህ በር እንዳትወጪ አይዋ ዮ አቲ ቦተ ጆለ ሰሙን ሲዋን ጀቀሙፊ ኢብሳኑ ቆበሩንታን እና ሚዲያን ዱበኒ ni barbaanna isaan taatullee harkaa baafna wanta kan boo'ini hordoftoota fi kabajamtoota keenya isin du'aa keessa jiru nuti mootuyyuu bakka jiru waan nurraa eegamu dhibbatti ni goona. Kuni dirqama keenya argite nu hin goona hordoftoota ni bayanna bakka jirtanitti isin du'aa nu bira dhaabbadhaa isin hin jennaa anis argite asumaan argite salaamata akhiraa isiniif assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasitti nuti amma deemnee ni barbaanna ati mataa keellee of hin jeeqini ijoolleen boochisini waan jiru bilbilee siifna እኛን ወደ እነሱ ቤት ነው የምንሄደው አብሽሩ አታስቢ ከልጆቹ ጋር ልጆቹ ነው ስራ በደንብ አድርጋችሁ ፈልጉት እኛ አሁን እንደ ቾኮሌት አንቺ እንደጠራሽን ነው ሮጠን የመጣው አይዋ خلاص بنزين ወይ انا تعبت لا نبوي